Wili kasakachuko na Lesoni, Ulutaga noda Vunivola. Nambimbini no nangan Raraba me Ulutaga Vakamau ko Jisu na nona Lotu. Na nona Tobolea me Vakantambera Vakamau na nona Lotu. Ena bura mabua. Ena bura itu kina na veinrenre so na mate na lenga na da. Ngai nganreba na Kristo me Ulutaga vakapinaka na kai vakatokai na isongo Lotu. Ningai Tobolea mo vakamau takapatatiko kay na Lotu esele. Abang numa na ronundo lutin katolu ena lewani Viti. Me sabe isau na logo ni Lotu mai na taki akina Drua. Ena nonra raya wanangase. Ena nonra raiti tombu pakayalo. Ena nonra baka mau takapatati ko na nrake so tabiti ko Viti na Gauna ya. Lebo berna nontangase Lomani. Samai rabi na ito ni Rabi, samai lombi na kena idodo. Eso samai nromutalangan na ramata ni singa. Ni rasa liusia ni kivale, samai dhaba na itabi. Yang darai dati ko na rai rambo ilebu ke na rai titumboya. Ni rasa vakila, ni sabei sau may nanraki. Sabe sa umay na Viti enda tigo kina. Na kena sa tigabu me tongge amay. Sa tigabu me siu amay na wasa. Karabang bauta ni sa siyang ni raw bata kena takia kakoto ilu. Sa nunumi misa 2 tali na wangkaliw. Kapag kay Drua. Kala ni kuwa sara yaliti ko mai. Sa siyang at suko ni ndangay reda bakalib na wangka ni Viti. Drua wangka libu rangwani. Tukoy ni na kenitalno ni raw ni babong doko tuyo rosa nga ronan raw na pasindia. Kimbali sa wangka bakay tamer sara. Ya na nonra rai ke na nonra bakambauta ng gase ena Gauna ya ronon dolutin katolu erna nome sabe isau balat nan Drua sa raw ni be raw bata kena wasa borbora kena dhangi be isau wind of change sarani robero raw batanga bata kena Drua itu talangana pakasama titombu bakayalo. Nanda raida chiko na ilako ngo. Na ilako ni Lotu sabaka chunga endona soko. Enandona was balam. Katukina na yalo levu kay Kristo. Drua etu kuna tu nanondan 2 bata. Inclusiveness. No Drua bakatakila tu nanonda raw ni baka voko tagi kenta baka tolo tali. Dinangani tongge ani lako dinangani borbora na wasa dinangani luwabi kenta na dhang ni besau. We are resilient community of faith. Yana baka sama itu kede the embodiment of the Drua. Pakantang otagitu ena right ito right to kinanangase. Ena Gauna ya. Kembal rangon ni ninta right to ni bakatakil ni Lotu sile ni right to Drua. Ngai pakasa matagachu na non rai nangase. Drua talanga e bakatakilatu na inui the hope that we have in Christ. Itu kede napakasa mango ni Drua. Ang kay Tobolea mo baka mautakachu napakasa maya kena rai na Kristo. Kena tauya butagi na Lotu ena
ena yabundi ena yabundina seng ni abala tirawa eni lago eni 14 bulan pereli tin kawalu 5 kapa ngauna rasa beisau kina na turangan na Vunivola ratu seru da kambau maimbau endua na beisau lewa ayado na ngauno ya na lali kandau tatugitu maimbau me bakatakilatu na non rasa bakadambori irambeka bosambimbi nambokola na lali kandau bakatakilatu na bakandabe ininra na bei bakamatei na lali bakatakilatu na rere na mosi sa veisa urangone ena singa ya mesa lali esuliendo ni nui dona bakadeng mesa lali ni Lotu na Drua entau kilaitu kina ratu seru to kambau kabato kai nadana na rama kantau bakareo to katuna Drua na rotini ni valu na bakan davendra na vera rabui na buto di Bula kena yalo sa vesau na Drua me sa baka ngatake na kena kau ka bakalele ni tugu bina kaibit viendo situ endo na kau levu etu ena baka sama nin Drua sasa ningai levu na wanga baka Viti ni kuwa klason banga berna kan mana tulau rese banga takatok sa senganin dare darawa baka levu sar indai rangoni na boto banga bidana ngase ra experience taka na kananda ubaka yang ataki na wanga di Viti ena vei sokayaki ena vei anuanu papa mbauta na turara levu ni nonda tambah daka era na viandon makamainir se lalai irna vei anu ena tulau laran tau bata sosok bolikena nan rabito sa gitu ena vei anu karamani daba sareani inu kumpalabu na bata sosok ya iya na kau via kaitiko na mbimbi ni nonda reta chuko na bakasa manin Drua kau kotomekina na Ulutaga una numa me roni baka mauta kina na baka sama tu kuna tsiko Maciu ni kuwa na Drua ni Lotu me baka Bula na noda Viti Lomani na Drua ni Lotu me baka Bula na noda Viti Lomani the Drua of the church to restore and heal our beloved Fiji matani baka sama ka ni bondoka na Drua makau ni baka mbauta ni lako ni kana baka Bula yo ko Viti ka ni bondoka na Drua makau ni baka mbauta ini lako ni kana baka Bula yo Viti don't board the second hand Drua of faith in this restoration journey na Drua makawa na yalo ni nonda ndau bara rabitu kina nonda baka mbauta taleso dona kasama tau baka lebu tu weekend ya na nanda tau baka rabitu kina nonda baka mbauta taleso mentangga indau mai talno takatu atau bimate na lubengu au ngai kerei tala ngai mosulaka ngai Bula ya thovia una kango o manikota vikaya lai masulaka ya thona veisau enda baka nui tu veir natani ena non baka mbauta ena non baka rongo kinan domu ni kalau ena non masu mentala ki rabi tu ekia veir na Maciu Lomani banan rau na embaki na kena ngalutu na ibolatam mai dhava na ibolatam bu makawa ni mberni ngai tegevu na veyala lativu 400 years pakai mai ngalutu na kalu ken babal na ngau na ngai yado mai kina ngai tegevu mai be choni na ndau be papito staki me yado mai be chisu endora generation ya
era baka nui, era baka rarabi, ena non reitala no nangasi. They understanding God through the lens of history. Era baka nui tui ke oira. Nanga yado mai na ngauna ni Jisu, mai Vakabula noda Viti kurumbuitaki, na Vakabula maneso, and a barabi mai kaleli, but still people don't have faith and trust in him. Ni say koengo na Kristo, say koengo na Messiah, say koengo na lubeni kalu. Lebubeira era rai di Jisu mai bagarao ni kaveira. Era seng ni rai di Jisu ni non rakalu. Era seng ni rai di Jisu ni koengo endo don mengarabi. Era rai di Jisu cunga na bagasama ni koengo me bagadora na ni mami ngangandre. Ki mami viakana e vakani ki mami. Due tabi mate e mai Vakabula ikoa. Era rai cunga na rai ni vakasamoya. E vakana nanraki ni Vakabula e Lotu ena Gauna ya. Tirvangona nonda Lesoni sangai kautirito nanana tisi peliko Jisu ki Sisaria Filipai. Ndapaka samta ke ndapa mureci Lesoni mai kalili mertongai lakodake. Bal via basanga bulu na kilomita kina bualiku ke Israel. Mengai yadha ni Sisaria Filipai. Via dhambeti tsugeni na ulini vonu levo erimuni. Sang ni vonu rara na vonu artula komongo. Sisaria Filipai via ndambe toka na soto ni yala ni vonua. Ni tolu na mate ni tu lele buru ni kuwa. Kando na vonua tonge toka ni kuwa. Na vonu ndambe toki no Sisaria Filipai na yala ni vonua ke le penoni Israeli vata ke Syria. Ana vanua kau tirtau kino Jisu. Na talano talanga ke Sisaria Filipai. Etuke ni tau ya Ulutaga na korongo. Ni voci ke tolunra na namba ki menga Isu do Kristo. Ena veli utaki ni mate ni tu levu o Krisi. Mai pakai dani tukina na dani korongo o Panies. Panies e kaumai wana yadha ni non rakalo na kai Kris o pani. O pani e Vakabula ira, it's their God of nature. Na kalo ni non ravanua. E tuko ni nindo na ngaraba tu e tukia. E na non Vakabula na kai Krisi na ngaraba tu ya na non itiko o pani. Na kalongo. Karabaka toka yadha taki na navanua ya meadhana o Panies. E tu kina rataraki na ndona vali Lotu, menda ungarabi kina ko pani. Na non rakalu. E na non Vakabula tala na kai Krisi, na ngarango embasi ka kina mata ni koro mayetis. The gate of Hades. Kambale, ningai vosa chigo Jisu ena vakasamango, e vosa chigo ena ndona context. Raki sarangani Bula taratu na bono Sisaria Filipai. Anda Vakabula ira. Na ngosu ningarango embasika kinangara seng na botona nonara pura era tu kina na mate. Anda Vakabula makawa. Ya thamai na besau ni veli utaki na pura na Gauna ya ni otia ni Roma na mata ni singa na Krisi ngai dhambe mai na mata ni singa na Roma. Roma kilai na keli talanoa e nandua na emperor rongo lebu na Gauna ya o Octavian. Emperor ngo etuku ni tauruna veli utaki me tigabu mai Egypta e sara ni England. Esa sakadea kovuta tu na nana lewa. E na dali Gauna na veli utaki sani vina ketoko me ndona tiko ya babala. Me ruru tiko na vanua na Gauna ni na veli utaki. Me dhobo tiko, me bagaroko, me barongo tiko boa. Katawe putaka ko endo na lewa adana chuk na Pax Romana. Na Roman peace. Era ngai redo ira na leo ni seneti mai Roma,
na there ni nona bakatulewa nona velutaki erangai mani bakatangarva na itutu ndokai kona itutu ngondo do receive tagi tunga buana kalo edana chiko na Augustus mani vesa ke na mesao sisa Agosto sisa Augustus ena bosa baka latina na bosa na title receive tagi tunga buana kalo sangat talindona tamate bura ergai la veta mai na bula nei sisa me sabaka me nonra kalau mai velu tagi kino e roti na kalebu ena bonoya tukune vango ni sa no ko endo ni toka ni na kasaranga nei sisa ngona mate kino roti na kalebu sanga imbasi ka mai na luvena me keni soso me na bonoya o eroti Philip Herod Philip sanga ina numo koya me sabe so takana adani bonoya me va adani beisisa va adani talanga bua sama ni adani kina o Caesarea Philippi tara talanga kina koya ndona Lotu menda ngarabi kina o sisa tekebu kina na emperor worship tambe toka mai Caesarea Philippi ken bambale ndanga irani sarabate ko na korongo ni tovo leo tisu me kau tiro tau lebi mai na tise peli kau tiro tau lebi mai Jerusalemi kau tiro tau lebi mai Galili kau tiro tau dake Caesarea Philippi baleta no Caesarea Philippi the melting pot of religion vei matanggali bakambauta era tuekia vei matanggali rai vei matanggali bakabubuli na vei matanggali bakasama tuke de mai Caesarea Philippi ena Gauna ena vanua na nomo tisu malibakan tambera kina na yabu ni nona songo Lotu mai tarangir tau kina na tisipeli da versa kaina tamata sikodi koyau. Who do people say the Son of Man is? Reza na ibakabakan Jawa. So kaya kochoni nandaw papites tag sa tuta kitalmay. So kaya o Elijah. So talakaya o Jeremiah. So kaya dotale na profita. Nanon rasaw ni taro etu kuna bakabinakatunan rakini alonra kena nonra bakambauta. They comparing Jesus with the great prophets of the Old Testament. Jesus and doangan a messenger of God. That is their mentality. Ane bakaraw ni alonra, ane bakaraw nonra rai. Era rai di Jesus chunga me bakanga endoanga naturanga yalondina ena Gauna ni Bola tambu Macau. Era sengani ready koya that he is God the messenger. Pedala situ. Baleta apa? Baleta ni yabu tagidala. Nambula ni bakambauta. Yabu tagiti ko ena rorongo ena beka era kaeti ko na leo. Na indreo ya baka sabi ko tagituki na oira muri chisu tu ena singoya. Ana puni na virtakani chisu virtona tisipeli na taroya. Zaber sakana tamata si kodi kuyaw. Ntaronga na soni taro etuku na saratungan an raki dimbula bakayalo ena Gauna. Dinanga ni rasa sarabatu na beka dedere kena beka mana sadakaba tu chisu na ken ramaliwa. But still, deep in their heart, they acknowledge Jesus as a messenger of God and not God. Esaka na lenga ni nonda bondo tiko ena wanga makawa. Da bondo tiko ena nonra ibagabagan dewa irna tani. Kangandrebo chisu me bagandei tegi kenda ni lago lagongo. Nisa kambimbi
na noda rai ni vakataun de itaka na Bula ni noda vakambauta ena veka enda vakila senga ena veka era kaya vekenda abia kotomena vakasamea ena Lotu lebungo na centenary e Viti na Gauna mbole ngo ka kuni bondo tiko ena noda vakambauta sen noda vakamadala na tani ona wili dala bana ilago lagongo ka kuni i kuita kichiko ena vakamadala ena noda rai ena noda nanuma ko irna lelu ka kuni laki bondo Lotu tiko ena noda vakambauta taleso ona ndau Raraba bolinga kina noda Bula kena kaya rakaya kambimbi ni lakalango mo bakan deita kasarnga na nomun rau vewekani watakei Yesu Kristo sale buna kaya nda barong tuki na nikua dinangani sambalab na Lotu sandonan rau dia soblukan tuan ambagi ni kena dampe na Lotu ena nonda panua se chiko nga nabaka sama ni nonda Raraba tiko nga kina vagarau era biuta tumai nangasi kivikenda pakatoka itu na heritage faith na nonda vakambauta nangasi enta mai susungi enta maroi enta tumberi tumai ena buku ni nonda vakambauta ya maroi kenta tu ene lakalongo iya enta vakamuri mawe tungakin siang ni kantina Bula ni nonda vakambauta na kalu na Lotu sai koe na nonda vewekani watakei Yesu Kristo na Lotu na namu vewekani vinaka watakei Yesu ni vinaka na namu vewekani watakei Yesu ena vinaka talanga na namu vewekani watakei ratu vakabuli politiko the way you respected Jesus the same way you will respect each other ni kuwa baka me senga chukini rau baka mauroya arato me kaya uchoni ena rau baka dhaba vikenda ninda Lomani chukina kalau go dhata tikna weka munrau tiko bata ne veising osambimbi ya dhabuta na ibola tam dona Lotu lasu ndala kabacha ambimbi ni tukutuku ya isaka dina ni nganrevi me bagan deita kina nonda Bula sarangani vewekan your personal relationship with Christ mo wakila oiko kakua ninge me talo takachiko en dua tala ni talo no ni bagan bauta ni dua tani tale bosambimbi na tamat you must share your own story of testimony your personal experience dhabo wakila ni dhakabo Kristo veiko esa kanaka yang ndrabo Yesu na Raraba ni vakasama entang oleh pasaka chiko na singani kwa sa kambimbi na nonda bakan deita ikanta ka kwa ni bondoka chiko na Drua makawa ni nonda bakan bauta na tani oiko mo bakan deita ka na nomu bakan bauta na nomu veka ni ke Yesu kena kaida kaba that is your story yana kamu nangai talnotaka ana kamu nangai Bula ana kamu nangai bakan deotaka beirna lubemu beirna kamu ena Lomani ndo matasinga Lomani ndo songo Lotu bakan deotaka kina na kasa da kabo Kristo kina no Bula kina no Bula karuasa kan bakasama bontonga ena no Drua ni bakambauta kako ni bondoka na wanga makawa nandra bakambauta latani bontonga ena no wanga ni bakambauta tikine tini kalima nanda Lesoni kachiwango iyo ndo sakaya sekodei koyau tikine tini kaono samo Simon Peter sai kamuni na Kristo na lubeni kalumbula abango Yesu sa kalongata Simon Pachona ni sa siang ni bakatakilabi ko na lewe kenanra tamangunga sa tigo may lomalang o baka samtaka to na taro kaya napanua lagi taro ng itukina napanua tata mosa tarana napanua tata mosa si Siria Pilipay bay matanggali baka bubuli bay matanggali rai bay matanggali baka mbauta
Era tueka ngai tarongo cisu na sanit nama karunitaro sa senga ngai taro ramba-ramba. Sa nganga tasarnga. Sa zoomin mai nana taro. Borna kairo kana tamata maten taro se taro ramba-ramba. Sa karunitaro sa taro sarnga mai balet na ba? Balet ni tarongo ciko keo cisu na bulan ni bakambauta. And faith is a personal thing. Tarang sarsunga ke nang bulan ni bakambauta sa nganga tanan na taro. Balet na ba? Bina kaji sarnga me bakan data ka. Ene singoya. Gona pondo amena yabu takikina na isongo-songo Lotu. Kaya narani taka-taka na matin tu ini kalu na buru-buru. Taba dosa kaya sekode ko yaw. Tarong ichung na taro ya mai Caesarea Philippi. Talibia ni sing tarong Jerusalem, sing tarong Kalili. Li tarong ikinandona ponua. Tu na keni talanua. Osu warenda kaya ni Caesarea Philippi kebich. Balatara apa? Na isota-sota ni asana tin kapa. Tunggu suba. Vei sola tukina na vei matanggali bakambauta, na vei matanggali bakabubuli, na vei matanggali rai. Ara vei sola tunggu esuba. Rai baka politiki, rai baka bisnisi, rai baka tamata buli, tamata buku, tukina na University level ni Devon Pacifica, tukina na Pacific Community University, buli kina na ibola tambu, kena vei tambani vei susta ler tunggu nanda banua, rabeis tu isua. Kan bambale na vei matanggali bakambauta talanga, embula baka binaka tu isua. Ratukina erna butin yau, ratukina erni baka tutu dedere, ratukina erna dauni bisnisi, ratu talanga isuba, erna bulan rabun-rabua. Ker-ker ciko, erna ngane sisi, erna ndau bolita gira prostitute, o erna ndau bili raki rasani kawaitaki, o erna ndau bolita gira drugs, kede ya, vei sola tunggu isuba. Ke tarong cikino cisu na taro ya. Sang ni taronga ramba-ramba. Kemembali ke taro ke o cisu, sang ni taronga na matsere, sang taronga ni baba kosu centenary. E taronga na Bula bagain tuntua. O dei sarman dokai ni ko Lotu ciko, ya singalia puni kuah. Kapag talaga na bigyan mo ni na sema chiko may na live stream. Na taro ya, e tarong yan doon doon bigyan ta. Kanda na tikang ko, na barong tikang may na tarong chika. Tapos sarang man doon chisu, they man doon chisu. Kinanondan doon Bula. Talo tanga, doon na ka, usawa kila. Napakatutusa. Ada kaba na turangan ko sa imunipita, and a context may Caesarea Philippi, ay siyang ni baka tutu sa Raraba. Baka tu sa sarjing ako, and doon na death warrant. Balatan na ba? Balatan na ragi may Philippi, ni tara sartunga kina, ko na Lotu, mentong garabi kina na emperor. Lewatu ni materitu, na kaya na saubagi, na kaya na dokai, na nonang garabi o ko na emperor may Roma o sisa Agosto. Napunua sarnaya mengay tuda ko sa imunipita may pakatusa ena kenra maliwa o irnan daw ni lewa ni matin tuwe na ngayon ya bay dhong ka sarnga pati kinalewa ni matin say kemuni o Jesu Kristo na Mesaya na lube ni Kalumbula. Napakatutu saya, butugi sang besar ngaki no sisa. Ela beti cisu kinoka. Ya sarna narera ni bagan bauta, engandre bo cisu enangau noya, kenangau na talengangu.
Na pakambauta ni Indua sa pakandei taka na non Bula, even till death, I will never deny my Lord. Levo ni tala no rongo ito ni Volatam. Ya sa akin rin tala no ira. Lava na kendi tala no ena Gauna Oqo. Lava ni tala no na Bula. Membaliti ko eni lako ni nomu pakambauta. Lava ni tala no na tala no taka ver no mukau er murimai. May tukoni ni namra uwewe kani wata kay Jisu Kristo. Sa kambimbi eni lako ko nanda pakandei tagi kenda na bubale pakambauta. Gona panua via ground takino Jisu. Me tau ya Ulutaga kina no songo Lotu. Ko na sengrani rawai ko na mata ni kormetes. Ko na dolla batalenga na mata ni tu bakalo malangi nonda panua. Maro itu non rabekani semani daba e adomai. Enan deitunga kana sengani yabala di bakandua. Au sangan reba mo be pama masu be kenta bakandua. Lotu sa kationa ba Lotu lebong gona centenary. Pakandei taka na nomu pakambauta. Me tu na itala noa ni nomu pakatutusa nomu pakambauta. Mo volando ni itala no totoka. Ni namro vewe kani kay Jisu. Your personal testimony. Kako nindo na testimony yung dua tale. Mo vewe may itala no takacho. Tayanga na nomu Drua. Tala noa ni nomu pakambauta. Mo soko tiko kina. Eni lako. Meusa tinia. Nindei na kata kina dhama ni Drua ena Vakabula yo Viti. Nindei na kata kina dhama ni Drua. Na Drua e rua chuko na tikini wanga mbimbiengo. Doya dhana chuko na kata. Ko engo na e tauratu na mbini wanga. Endo ta bakalomana mera maro itu kina na pasinjia maro itu kina na usani ni wanga baka me main body to ko ya ni wanga baka bitingo na Drua do ndingi taki na vesi lelevu ernagase ndo ndingi taka na buni vesi lelevu me kata ni Drua bale ta ko etoratu na mbi kina ndina todoko ni ndo na Drua. Ya, nakeni karua sa ikoya na dhama. Na dhama do toka ya sana. O kwengo baka me stabilizer. Me balance taka chukuna wanga me kako ni tabu ki baka rawa. Raungai semati vatatiko e roa na ndango ni wanga ngo ko baka toka ichuku na me Drua. Ia ena Raraba ni baka samango ni tobole me o baka mau takavata na kai bendusia chuko Jisu sana kai be kai chuko bikenda di voltambu na kata ni wanga sai ko na nomu pakambauta na nonda pakambauta me abu tai sarnga be Jisu Kristo ya na kata ni Drua ni sandei pakabatu na nonda pakambauta kona karua ni tigini wanga na dhama etukuni na keni talanua noko endo ngara ena matani dhangi bibisa una bonua endambe kina na dhama ke dhangi mengo lako ni sango na dhama na ndambe chiku sango ke sa matani dhangi misango visa una wanga koe moi muri sa moi liu sa moi muri batara daba mbale tradhama me baka na mata tsunga bana matani dhangi na dhama sei kwa na misi ni Lotu na itabi ni Lotu na matani dhangi sei kwa na vein mbole challenges kabia tukuna chibi kenda na baka samango na ibola tambu ni kuwa na vein mbole kede e tarai Viti tu ni kuwa uya na misi ni Lotu baka na mataka segera ni baka tiki na Lotu mana vein mbole sa tarai Viti tu endai baka na mataka na vein karai vein mbole tarana vei wasawasi limusanga bulukadiwa
na vei mbole tara na vei tambadakadaka, na vei Lotu, vaga namata kia na dhama ni Drua. Ona mbole sa satu kinungo. Ni mbiu dhala na dhama, ena vakabuna na lenga ni Drua. Ena vakadhala kata kana ilago. Au saba mamasukina, ena Raraba ni vaka sama kivei kanta. Lomani noda Viti, noda Bula Drua. The challenges that we encounter today, letter of faith, grounded Jesus Christ, focus on those challenges. Kuna levea, kuna nro. Kembali na lubenda, so be it. Nanda bakambauta challenge tagi kya. Baka namata kya, nanonda vengaraj. Sa kambimbi, eni lakalongo, kebaka senga na lebu na vendusi chunga. Na lebu na vei tagi chuko, yana kandina na dina tiko nga. Ndapaka vinivina kataka chuko, Raraba ni bosa ni kalowe na singa ni kuwa. Ingan reba chuko chisu, me baka ndambera baka vinaka. Na nona Lotu Viti, mere ni baka Bula ikina na bonongo. Sapa masu, kibi kenta. Vei mbole sa tarai Viti tuende indai. Gosa kana bonongo me baka namata kina na misa ni nonda vengarabi. Beisau na mata ni dhangi. Beisau na vei mbole tarikanta. Punua ya me baka namata kina na nonda vengarabi. Dona ngau na mbole sa tarai Viti ni kuwa na winganga ni vei baka matini taki. Tapaka binibinaka. Tapaka binibinaka ni sati ukala mo na Lotu. Well and good. Karabi chuka na mausema. Vei wasawasi. Me baka namata chukia na dhama ni nonda vengarabi. Ena Drua Yesu Kristo. Kala ni Raraba kita bicara tambah ni Bula na singa na noa ver na junior MCIF. Na kawai levu ni HIV. Sa taratungo na nonda vanua. Singa ningai lenga lila isa lenga levu. Karaba lenga isa tunga kina. Oirasa na lubenta na nonda itambangoni. Nondol urus ngabul kaba, nondol liman rawal ngabul katol lekis bobo. Ambag sawo sa tumbutak sa ronondol tin kaon. Singkila na ambagin ko. Ona ponu ame baka namata kina na dhama ni Lotu. Tovalea, miso tabaya ni nambole sa tarai Viti tuenda indai, kena maroi. Berasa kana lubenta na isosobo nonda vanua. Lenga ni Bula Vakabula, domestic violence. Rono undolu na kisi na bayang bagi report gitu. Kabor ni Bubal, lenga ni Bubal. Bona bono me baka namata kina na dhama ni Lotu. Ena nonda vei tiko, menda dau vebu kei. Ena baka sama ni nonda walia na lenga vakaongo. Sa singrao ni nda baka tiki tak. Non Raraba loloma tagitu na lubenda, child abuse. Tosa da ketali. Liman ronandolu, liman raukina, ronandolu, Vitu na rauna kisi na veyambak. Raraba loloma tagitu nga ira lubenda ko. Baka loloma tagitu may vey, ena loma nonda bubalenga. Baka roni bosa, tau tu veira. Bosa ni dhunru, bosa ni vey imbuturaki ni vey tambaki sombu, na bosa ni vey mbedi. Tau tu veira na lubenda. Baletara daba. Baletanga ni lenga na nonda vey kani kei jisu. Baletanga ni ntaponta tika na wanga makawa. Ntapaka murikuichiko. Ntapaka rarabichiko. Kina kai rakaichiko na tani vikenda. There's no personal interaction or intimate relationship with Christ. Kaya ntapaka mbauti Jisu. Leiba na nona bosa. Meme intambe me ulumatu nonda Bula. We all submit to the throne of mercy. Sa kambimbi. Ani lako-lakongo. Bimbiu na Lomani Vale, ronondol rosa ngabulkina ronondol rosa lukaba, dio na undol Viti na raunekis. Sa lolo masara. Yesa kambimbi na nondarida chiko na dhaba endarani dhakab. As a community of faith, as a community of believers. Dhaba endarani dhakaba, menda walia kina na vein renre kina vein bolembole sa tarai vitsungo. Ana matanidhangi sa liwa viviti chiko nikwa. And we cannot ignore it
as a community of faith, as a body of Christ. Kona punua me pakana matakina, nanonta pakang bauta, kani lako ni nonta Lotu. Kona punua sa kadiba kino chisu nanoni songo Lotu mengarap. Rona misi nele butu no chisu ke. Raida ni saya butagi pakabinaka nanonta pekani ki Kristo. Ruana kaya Vakaba. Ndua songota na mata ni kormetis. Songota na bura ni beba kalolo mataki. Na bura ni beba kan bombo lataki kutungo eta songo na kena mata ni katuba. Vaira na nonda iso vo ni mataki. Kani karua entolaba. Tuna bango na sulebi ko na ki ni daba ni mata ni tu bakalo malang. Raida na kaya na yado. Nintampen day. Yabutagi pakabinaka na nonta pakang bauta. Yabutagi pa Jesu Kristo kena misi ni menda ng Raraba. Ngona kaya na Vakaba. Kanonda Ulutaga tsuki na nasigni kuwa na Drua ni Lotu me pakang Bula na noda Viti Lomani ena Gauna. Sa kambimbi kibikenda. Kaya kaya siyangan inday na nonta pakang bauta. Ena yaku suro-suro tsinga na nonta ilako-lako. Sa kambimbi na nonta reni tubata na bubale pakang bauta. Bakan data ka matay, bakan data ka saranga. Kakuni bondo tiko. Ena non rai, ena non nanuma, ena non rabakasama ko retaleso. Bakan data ka saranga oiko, bechiko na nomo italo noa. Your own story. Matuko na tu, kabakan dini takina. Nabay ka sa takabo Jesu kina nomumbula. Nabay kami turanga sa baruta itunggo. Sa yalo pinaka di Drua. The embodiment of the mission, of our faith, of our calling. Jesu Kristo sama ivaluo tini lakolongo, kani bakana no mingatungo. Doko antondo kita kana kaongo, mondo bakana no miaukina. Do bakadengo sa baka malmolo mutagi buro. I have defeated the world. Kanga eboti ngo kwa connect rawe Jesu, merani daba. Merani kauta chuko na yang nandangon-dango i Jesu Kristo. Kentongo, we are the church. We are the body of Christ. And we are the vehicle of the good news of the resurrected power of Christ. Gona kena tebeli. Antara zampe mai menta mai baka ngata ni baka ni turanga. Raitaya lalo taka chukunan Drua. Ro chukuna kena nandangon-dango lelevu. Dua taronga chukuna namu baka mbauti Kristo. Day chuko siyanga. Kaya baka na siyang ninday koya, na siyang ninday talanga na kaya ni karo na mission. Yung mission. Kanda rangone, levo na nonda itokani, ratungo. Rastaba tunan renre. And Christ called you today to be a vehicle of the good news. Pakandita ka na nonda bakang bauta. Pakandita ka na nonda bakang bauta by Jesu Kristo. Nayalal nang tapang data nang tapang bauta sa ikaw nang tapang rarabit yung akin nandinan ni nona boss. Tapang nuinuit yung akin nandinan ni nona boss. Klanir to wataring Jesu na to ala kaya ni marama merto libang karay Jesu na imbulu-mbulu ngay betaba ki may na Anglosi. Mga kaya na Anglosi. Daw na numa na nona boss. Kangat ko may bertan, daw na numa, remember His word. Lako-lako ko, kaya sa tabanan rin rangon, ngay nanuma na boss ni alala ni Jesu may balitik. Yasa kambimbi, mawili ka na nona boss. Kung no Instagram chiko, siyo TikTok chiko. Bata sing do na boss ni kaluit tuye kya. Commit your time reading the Bible, bata tuye kya na boss ni alala ni Jesu may balitik. Nada ni kalu na tamana. Kaya na lupena, kaya na elotambo, ba kalungatag na boss sa rong rabi kaya na singini kuwa. Maciu sa talay na itugutugongo Lotu lebongo na centenary sa talay talangay Viti intay sa itugutuku membulakin na panongo sa itugutuku makawangan ni Mami Kalu ya ki Mami sapa kami ni pinaka ni Santo Vita lebitu nga na muni lolo masulwan muning kay Rokowi muning to kay na Kalu na bugno muni bosa sa Lotu na Lotu na kaya ng gelendina, may laki daga-daga-taki. Tumbuk kina, way tolu sa nga bulu, way ono sa nga bulu, kana buwain raw sara.
Uni rokobi menindo kaina kalu ni buku Jisu na ne mami turanga saya atau mini mami Vakabula.